Mwaramutse cyangwa mwirone bivanye n'aho umwe wese aherereye. Ushobora kuba nta muntu n'umwe atarumva umuziki, nta n'umwe atarumviriza umuziki, yaba sekira, yaba gospel cyangwa iyindi miziki. Umuziki ushobora kuwumviriza cyane, mbega wari uzi akamaro ko kumviriza umuziki cyangwa wumviriza uko nyene kugira ngo umuntu ashoboye kwinezereza. Byose nivyo nakutazaniye muri iki kiganiro, ndagusaba ucyumvirize cyose guhera ku ntango, ko hari igihe usanga umuziki uvura n'indwara zimwe kumbura uba unafise. Ariko imbere y'uko umviriza ikiganiro cyane, ndagusabe utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro byinshi biryoshye bica kuri iyi chaîne iminsi yose. Nimba warayikoze nawe shirako j'aime partage ndetse na commentaire kugira ngo ushishikare mudushyigikira. Akenshi ushobora kubona umuntu ari kumviriza umuziki kuko udasobanukiwe akamaro ko kumva indirimbo, ukumva nta kamaro bifise, canke ko uwo muntu ariko aratakaza umwanya. Ariko siko biri, buryo umuntu yumviriza umuziki aba atandukanye cyane n'utawumviriza, kuko umuziki ugira akamaro gakomeye ku muntu awumva. Abantu barenga miliyoni 150 bafise ibibazo cyo kwiheba cyangwa kwihebura ku isi, kandi ibice 90% muri bo baba bafise ikibazo cyo kudasinzira. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kumviriza umuziki biruhura ubwonko. Nimba hari igihe ukeneye imbaraga n'inkomezi z'amarangamutima cyangwa ibishobisho, menya ko bisaba iminota 15 yo kumviriza umuziki cyangwa kumviriza indirimbo. Ubwonko bwawe buca burekura udushitura amarangamutima cyangwa udushitura bishobisho nka dopamine, neurotransmitter iganisha ku vyumviro vy'umunezero. Ushobora kuba ukunda indirimbo zisanzwe, classique, zouk, reggae canke R&B, hip hop, trap, rock n'izindi canke n'izindi usengeramo zihimbaza Imana. Kumviriza indirimbo bigira akamaro kanini cyane. Nguwo umumaro 10 tugiye kukwereka bwo kumviriza umuziki mu matwi y'umuntu. Niba wamara kubwumva nawe umuziki uzowukunda, nawe umuziki uzowumviriza. Akamaro ka mbere ko kumviriza umuziki: kumva umuziki bigabanya stress no kwihebura cyangwa kwiheba. Iyo witegereje neza mu buzima bwacu bwa buri munsi, duhura na byinshi bidutera umunaniro cyangwa stress, bikaduhangayikisha cyane. Burya kumva utuje hanini ukenera ahantu hakaguhumuriza. Ushobora gufata iminota 5 ukumviriza indirimbo igukangurira kutiheba no gukomera mu bibazo uri kuracamwo, ukanezererwa mu buzima bukagira n'ubuzima bukabandanya. Gusa iyo ufite stress cyangwa hinda, umuziki wo kuvura ibi ntabwo uba ukeneye umuziki udunda cyane. Oya, umviriza umuziki utuje, ugenda buke buke, ushobora kandi kuraba ugenda buke buke, ndetse unashobora no kuraba amashusho y'uwo muziki akaguhumuriza, agatuma wumva wisanzuye. Akamaro ka kabiri k'umuziki: umuziki ugabanya uburibwe cyangwa kuribwa. Aha biragoye kugira ngo ubyumve cyangwa ubitahure, nk'uko byavuzwe n'umuhinga mu by'ivyumviro akaba n'umunyabwenge w'umugiriki. Yavuze ko umuziki utuma uhindura ivyumviro ukamenya wageze ahandi hantu. Akenshi noneho muramaze kubona umuntu yakora umviriza umuziki, usanga canke yiko araririmba umenye wageze mu yindi si kubera gukorwa n'umuziki. Abameze nk'uwameze amababa kubera ko umunezero wamurenze 100%. Aho ushobora kuja mu gitaramo ufise aho uri kuraribwa canke umubabaro ufise kanaka, ariko umaze kumva umuziki ntiwongere kumva uburibwe. Umviriza umuziki uri kuraribwa, bikarangira amarangamutima cyangwa ibishobisho birenze uburibwe wari kurumva cyangwa uburibwe urimwo. Akamaro gatatu k'umuziki ni umuziki utuma ukora siporo neza. Abenshi bakunze kubona abantu bari muri siporo bake basutuye gutera mu matwi cyangwa bafite amaradio mu minwe cyangwa bafite amatelefone mu minwe, bariko baravuza umuziki. Mukibaza ati mbega ivyo bintu ni biki bimufasha iki? Abakunzi b'umuziki na cyane cyane mu bihugu by'abazungu ushobora kuba uzabona kenshi, ndetse nini wacu bariho bake, uzabona kenshi bakora siporo bambaye amaekutere mu matwi. Aho iyo uriko wumviriza umuziki udasimba n'intambwe ni muri siporo, bituma ushika kure cyane cyangwa ukarenza intumbero wihaye muri siporo. Iyo uri muri siporo biba byiza iyo wumvise indirimbo zituje canke reggae.
impamvu bituma umuziki utuma ukora siporo neza, hari igihe ushaka kwiruka ahantu uja ahantu cyangwa umwanya ugira siporo ukabona ko umwanya ni muremure, muga usizemo umuziki aho hantu urashobora kuhashika ndetse no kuharenga ukaharenga, cyane n'uwo mwanya wihaye gukora siporo ugasanga wawurengeje kubera iki? Kubera umunezero iyo siporo iba yaguteye. Akamaro ka kane, umuziki utuma usinzira. Aha tuhumve neza, abanyamerika barenga 30% bafise ikibazo cyo kudasinzira. Ubushakashatsi bwerekanye ko kumviriza umuziki wa kera cyangwa umuziki utuje utadundagurika uruhura mu gihe cy'isaha imwe yo kuryama, uraruhuka none akenshi ushiduka wasinziriye. Kenshi byakunze kuba ku bantu benshi musanzwe mubizi, imbere yo kuryama mu gihe ukeneye gusinzira banza wumviriza umuziki ukunda n'imiburiburi minota 5. Akamaro ka gatanu, umuziki utuma urya indya nke. Biratwengeje kandi biratangaje, ariko abashakashatsi berekana ko iyo uri kumviriza umuziki bituma ushobora kurya indya nke ndetse ukanabyishimira cyane. Akamaro ka gatandatu ni umuziki utuma ugira imyitwarire myiza igihe utwaye imodoka. Ahantu henshi mu bihugu byinshi ntivyemewe gutwara imodoka uri kumva umuziki muri gutera, ariko ushyira mu modoka akaziki gatuje karangurura gake. Abashakashatsi bavuga ko ibituma wowe umushoferi wumva utuje neza, aho utwaye nabo usanga batwawe n'akanyamuneza, kandi uzosanga kenshi imodoka umushoferi yashize mu muziki ahaba atihuta cyane, agenda gahoro gahoro, ataburakari cyangwa ata stress yerekana. Niyo mpamvu uzosanga imodoka nyinshi zikoranywe radio zidunda, ntabwo abazikoze bibeshe cyangwa bihenze, nta nubwo baba biteranije imodoka n'akabare, oya nuko baba bazi akamaro k'umuziki. Akamaro k'indwi k'umuziki, umuziki utuma ugira imbaraga mu kwiga no mu kwibuka. Abashakashatsi bavuga yuko kumviriza umuziki bishobora gufasha kwiga no kwibuka amakuru neza. Ushobora kwiga ururimi mpuzamakungu nk'igifaransa, icyongereza cyangwa urundi rurimi kubera ukuntu indirimbo ziri mu gifaransa cyangwa mu cyongereza cyangwa urwo rundi rurimi. Ushobora kandi kwibuka ibintu wari bagiye kubera kumviriza akaririmbo keza. Akamaro k'umunani k'umuziki, umuziki ufasha imitsi y'amaraso gukora neza. Iyo uri kumviriza umuziki ushimishije wumva akanyamuneza kandi ukanezerwa. Ibi wumva bikuba ko mu gihe uri kumviriza bigirira akamaro umutima n'imitsi ijana n'amaraso ahantu hatandukanye mu mubiri. Utuma endothelium ikora neza. Iyi endothelium tuyisanga no mu nsoro zitukura. Ugukora neza kwayo niryo banga ryo gukora neza kw'imitsi y'amaraso. Akamaro k'icumi, akamaro k'icenda, umuziki ugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Kumviriza umuziki utuje utekanye mu gitondo nk'ibura minota 30 bituma umuvuduko udasanzwe w'amaraso ugenda ugabanuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumviriza umuziki nibura iminota 25 ku munsi mu gihe c'indwi ziri no kuvuga ukwezi bigabanya igipimo cyo hejuru cya CSB, systolic blood pressure. Uyu akaba ari umuvuduko umutima ukoresha urungika amaraso mu mubiri. Akamaro k'icumi k'umuziki ufasha abarwaye stroke gukira vuba. Stroke ni indwara ifata ubwonko. Kumviriza umuziki bigufasha gukira vuba. Si ugukira gusa, binagufasha no kuruhuka kumva utuje. Mwakoze mwatwumvirije, kora subscribe nimutarayikora. Nimba ariko nabigishije je mpayine na commentaire, tubwiye akamaro k'umuziki akamaro wo kugirira cyangwa muri mwumviriza uko nyene, tubwiye ko byumva. Thank you.